Apex News, India, Northeast. Play Pibro, Kanega Apex News India, Kikubor and Puli, Piba Corridor Marbo. Tingi Pashua, Shakimat Kiba Kongsan. Ki Pulet Jongka Arunachal Pradesh, Kilakem ya Prangut ki Rio Shimet, Unazir Ahmed Malik, Usabir Ahmed Mir, Ushabir Ahmed, Bad U Aijas Ahmed Bahad, Bad U Bashir Ahmed, Halor ka Jinkano, Bakilum, Bad Sam ya ka Jingtep Bakongsan Hapo Gajala. Ki He Pulet Kilapin Tikna, Bayakane ka Jingtep Lapenpoy, Shakinong Penyad, Basa ha Pakistan. Kabalapan mi ya ka jing e ki bajur bha ha kalyang ka jing ya dari. On 21/11, we arrested one Nazir Ahmed Malik, a resident of Kupwara, Kashmir. Usko interrogation करने के बाद further we got some further links and then दो और यहाँ ईटानगर से ही different location से arrest किया. और further interrogation के बाद we also arrested two more from Kupwara, Kashmir, and on 18 we arrested them, and then they are in our custody now. The investigation is on. Further updates, if required, will provide later. अभी फिलहाल यहाँ तक हम ये करते हैं, इतना ही बता पाएगा कि यहाँ बैठ करके और elsewhere in the country they were sharing sensitive information to the handlers across the country, across the border. तो हमारा आज तक अभी तक का investigation में ये पाया कि they were actually collecting sensitive information and sharing it to the enemy country. So further Hakikat tu kan ni kisnong kaput, uput usam hapdeng kiri India, bad Bangladesh kilayat lingba, bad kilintire. Hakikat tu kan ni ki camp, kawai ka kamra jong kayeng kabadon ha India, kat ba kawai pat kabadon ha Bangladesh. Kibor senchar ki ong bakani ka jing shisha kaba jeliu ha ka khendau kabatay babalay ka jing care kanro ka jing pet ngor ya ki kaput bat ka jing hanglat ya ka jing wan rung tu kidang long ki bae hadu kata kata kabenta jong kinong shalan khaw na India kila kentu ya ka sarkar India ban khang ya ka jing shalan khaw shari Bangladesh daka bakado baka jinglong kakhendo kalanang sniu kinong shalan mar shabari kikedo baka dhaka kakhang ban shalan mar shabari bat kabalak tajur yaki karkhana shna mar shabar jongkari India kadba ka Bangladesh kalathmu banwanra khandai lak ton ukhaw haus nam 8,000 apusan hadu 8,000 apun rio bantay ya ka jakabu khaw bakongsan hapdeng ka jing bom shngan hapo jongka. Breaking news. Huge. A section of Indian exporters has urged the government to ban rice exports to Bangladesh, warning that the trade environment has turned increasingly risky. Exporters point to Bangladesh's ban on raw jute exports, which has already forced Indian jute mills to cut production. They argue that continued rice exports without reciprocity weakens India's position. If a ban is not imposed, exporters say rice shipments to Bangladesh should be quoted at significantly higher prices. The demand signals growing calls for a tougher, interest-first trade stance. Kawai ka secret tunnel, kabalakanno bakadon ka jingedei bat ka Bangladesh, lalap ha West Bengal. Kihe sarkar ki og balapendon kam ya kani ka tunnel da ki illegal infiltrator bat ki smuggler. Kitulong khubor ki kam bakila bandon ki spa teli kini ki thlio ni ki tunnel kabalapen mi ya ki jingkeli chaphang ka jingya care
hakashnong kaput border fencing but ka jingpen ped yaki jaka na kabenta ki security infrastructure leading to Bangladesh has been arrested. While raiding Saddam's Kultali house in connection with an assault complaint filed by a businessman, the police uncovered the secret tunnel. The tunnel, according to the police, is linked to a canal that flows into the Matla River in the Sundarbans, beyond which lies the India-Bangladesh border. Meanwhile, Saddam's mother, Taslima Sardar, said that the police arrived to arrest her son but did not state the reason why. The mother said that Saddam had just returned home and was lying down when the police came to arrest him. কিছু বলেই নেই যে এই কারণে ধরছি বা কি করেছে ও তো বলছে কাঁদছে যে আমি কিচ্ছু করিনি আব্বা মা আমি কিচ্ছু করিনি ওরা আমার দাবড়াচ্ছে আমার ধরছে গুলি চালাই নেই এইটা বলতে পারবো না কিন্তু প্রত্যেক পুলিশের হাতে বন্দুক ওরাও বার করে সব ইয়ে করে আছে সে এখন কোথায় আছে বলতে পারবি না With the accused now in custody, it is to be seen if the police can land more leads on what went on inside the secret tunnel. Kipulit jong kanong ba Delhi kilakem ya uwe u cyber fraud ubasya kano balapindan kam ya ka AI software but banpin kala ya ki QR code. U DCP North Delhi Raja Bantia ulaong bapalat chispateli ki QR code ki balapin kala layo ban kurup. Kinong shat kano kilatmu ya kinong die banpin kala ya ka jingtip babanya hakirukam jingsio ra register FIR बट का जिंग टॉकेट का बबनिया kadang ya chakmat से तो डेबिट हुआ लेकिन जो दुकान वाले QR कोड्स मिलने हैं इसके घर की दिखत जोंग का विश्व हिंदू परिषद VHP किला penlong ya ka jing yakhi persya ya ka jing penyap ya u dipu das uwe ubrio hindu ha Bangladesh ki pulit kila khanglat ya kinong yakhi hajan ka diplomatic enclave ha Delhi ka Delhi Police Crime Branch kalapin praya kaway ka kenhundunar kabadon benta ha ka jingpin kala ya ki tarik ni ki expiry date jong ki mar bam paiba but ki mar jingerap jong ki khlum khna baby product lakem ya hnriungut ki nong sha kano balakurup ru ya ki mar ki ba shongdor hadu 0.9 kilo tingka ya ki mar balapin kala dor lapin poiling ba ki dukan de marba but ki mall खाद्य उत्पादों के अवैध आयात निर्माण एवं एक्सपायरी तिथियों में हेराफेरी फर्जी बारकोड प्रिंटिंग तथा एक्सपायर्ड उत्पादों की रीपैकेजिंग कर इन्हें देश भर में असली बताकर बेचने में संलिप्त था। इस कार्रवाई में कुल लगभग 4.3 करोड़ मूल्य के खाद्य पदार्थ व सामग्री बरामद की गई है। बरामद किए गए एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ देश भर में मुख्य रिटेल चेन, शॉपिंग मॉल तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जा रहे थे, जिसमें जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था। विशेष रूप से बरामदगी में शिशु आहार, बेबी फूड एवं अन्य उपभोग्य वस्तुओं शामिल होना अत्यंत चिंताजनक है। इस कार्रवाई निरीक्षक मंजीत कुमार के नेतृत्व में एसीपी श्री अनिल शर्मा के पर्यवेक्षण में तथा डीसीपी श्री आदित्य गौतम के समग्र मार्गदर्शन में की गई, जिनके निर्देशन में सतत एवं खुफिया आधारित कार्रवाई पर पूरे आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। हमने 7 आदमी टोटल वहाँ मौके पर मिले, जिसमें 3 को हमने अरेस्ट किया है। इसमें मास्टरमाइंड अटल जायसवाल है, 54 साल इसका एज है। बाकी 2 इसके मैनेजर हैं, शिव कुमार और विश्वजीत,
और बाकी 4 आदमी को हमने बाउंड डाउन किया है, उनको अरेस्ट नहीं किया है। क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस जन स्वास्थ्य एवं उपभोक्ता सुरक्षा की रक्षा के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराती है। मिलावटी एवं एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा इस प्रकार के खतरनाक उत्पाद जनता तक न पहुंच सके, इसके लिए हमारा जो है सो कमिटमेंट है। Hapatiala lap keno bakaway kanong traying kalakhle lang yaki daway penyotya haki jingba miet jong kate kalong ying bat la ai dak ru yaki nong ye tray lang banle eka kambrunar haka bat bantu banthiem ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗੇਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਡ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਪੈਕੇਟ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੇਡ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਫਿਸ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੌਬੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Harozen chatogram lakenno bakiriyo shimkabu kila pershang ban khang khadap yaki longyeng hindu hapo ki yeng kisem jongki bat bantang em yaki hakaba ka jing em jongki kila yo jing yada henry ki yeng baro kawe kila kala depe thang keyboard penya kidang penlong ya ka jing toket ki babanya মারে মা একজন গৃহবধূ তিনি ভোরের ঘুরে কান্না করছেন এবং বিলাপ করছেন, সেটি দেখতে পাচ্ছেন। কতটা অসহায়ত্ব বোধ করছেন। Unong mikmat jongkara Syah Bangladesh ulap penken mau ya kanong ba Dhaka ba ya ka jing IT jongka India bat karasha hakatma pelai lut jong usnam 6000 khandai spa nyopuai ula kentu ya ka Bangladesh baladei ban penduna ya ka jing ya kanat ne penduna ya ka jing ya ki bat ka India bat ban om kalet ya ki perlok parem bat ki jing ya dei jongka haka history and India. But of course, we are monitoring this situation because this is important for both countries and for the region also, for South Asia also. This is the geopolitical aspects and implications which negatively will follow by any not result-oriented test. We read the statement of the South Bloc. We read the statement of the interim government and the foreign advisor of Bangladesh. You know, two sides and the stakeholders, they are trying to find the balanced way so that to reduce this tension as soon as possible. You know, we cannot choose our immediate neighbors. We have the problem, we experience our problem with Ukraine, which is, of course, a matter of concern for us. And, of course, we share our concerns regarding the situation here also, I mean the geopolitical situation. The sooner you... Badai itu ikhbar, nilapoi syakabakut, tahadu bengin daya syambiang, blay shibun. Apex News, India, Northeast.